Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillah. Mau lagi? Enggak. Gue takut. Tuh, dia keluarkan jurus tuh. Tuh. Tahu. Coba aduk. Ini tuh tips buat Udah ambil. perempuan guys, biar awet Pisang. lipstiknya. Ah, Makan depan pacar. ya. Makan depan suami. Makan depan mertua. Makan depan tetangga. Sian beakan. Kenapa ambil? Enggak. Jadi. Kurang ada rata loba guys, sinang sahuat. Si Alfa lagi ngomong, si goblok. Udah. Cuma sekali ngahuap na eta guys. Ya udah. Sakit teh orang mah kemayu. Lain mamayu. Ya. Tuh guys, teh Nonyi lagi beres-beres guys. Terima kasih kak. Makan. Nan, bahasa siapa kan? Aku pusing. Mau pindah kan mau dimasukin ke YouTube ya? Riweuh. Da teuing Farhan daekeun mah pusing aing ge. Pusing aing mah. Di mana ieu? Ngomong di mana? Hayang naon? Hayang naon? Hayang asap ya. Kalau bangun telurnya mama itu dua. Aduh ya. Kalau bangun siaga. Iya lihat dulu. Yang mana ya? Kalau bangun mama itu Saya aceh. Kipas angin ada. Emang bukan nih mah? Boga aceh. Aceh malike siapa ngutang? Langsung. Berapa kali bayar? Uing mah ente berapa kali bayar langsung. Uing mah teresap utang-utang mah. Kamu kredit mah. Mau banang langsung. Nur, lelaki siapa udah ngau sih? Tuh. Salah gimana menangan? Nerakir orang, ha? Jalan ayeuna Menang togel, menang togel. Tah dengekeun boga di dieu menang togel aja mah. Gesan dagang rujakna gesan. Kesan, Ayo beda deh ya di mana ya? mah beda di itu tuh di tukang. Oh laki ya. Ya mah rada saparo. Alabatan numpo panjak topeng guys. emang urut panjang tope. Datuna lagi si Nani. Ini si Manyin. Berarti kita guys. Guys si Manyin guys. Nih. Urut si Manyit. Oh, kita si Manyin tah. Nah, iya si Manyin. Ini sarua anu jeung si Manyit. Nyawa si Manyit rada burung. Oh, sosisnya. Mama apaan sosisnya mana? Kata sosis dua-duanya. Lah. Enggak satu. Aduh, pari mata dah sih. Dumpling. Gila iya. Ngomong deh. Di mana iya? Enggak. Salah, ini mah karuhuna rek akan uduk. Ono meunang
bayar iya. Capek. Eta nu si Pina ieu dus. Ieu na bagi dua, nu si Pina hiji. Itu coba. Apa? Ini puterinya kemana nih? Neng, kamu pakai apa, Pina? Meni sibuk. Atuh sok sibuk. Nonyi. Neng, kamu pakai apa, Pin? Berang jadi tukang rujak, penting jadi tukang sosis. Rada penting saya teh jadi si Mawar. Jual naon tah? Jual kadong-dong bulet. Aku yang ini. Aduh, geus. Aing hiburannya ini tak kudu jauh-jauh ieu we tah. Nasi. Astagfirullah. Gimana sih ya nyebut? Coba keluarkan jurusna. Emang nggak pakai abok.